anamo ensiye basa yi adom nyame enfo bibia emfiri adom mu nyede enko adom mu inshira enko inshira mu musuo nka wonipa bia wo pe wo seye an so to yasi Elijah ema yija an ye be soja na tuduo no e be so tuduo na an Say ya don't yamen count on show to Namozi. See you say you know what to sing. A family kua what to sing.
so basa yi adom nyame nka wo hene nana onkwa so ati nyumire baby bia wo bia me chia ho basa yi adom nyame nka wo nwa be ma preko ode ne ho abiam danso na ho ti sei Say ya dom nyame e yishiro bibia wo tie me na bofu pani Metatron ai abofu nyina wo mo hene no saa bofu pani Metatron ai o se holy so dia say Metatron o se holy e ba cho type holy was here me ba cho type holy because on ne bofu pani a o tai yachi obo yachiri dom abofu nyina wo mo hene no ai type holy Metatron ai na chini nanim bofu bia ni ho ai woni na ya bofu nyina supremo wo the type holy wase me man on type holy ai holy is his name ai Metatron ai sa skin ho te say ba say ya dom nyame nka ho na wontutu obia na mo ensiye onfo bibia mfiri adom nkwadom ai asofu mo 90 men no maba enema ba die minim sa na dwen enya de amoda ai because mo da na me gina mo niso ti muntimi na mo pressure no mo keka mo so na mo pesiri pin tablet bi nya dan enonnom so te ase ai warrior ba ai Metatron ai
ontutu bibia na mo ensie man you to saying ba say ya do nyame ka ho no ba so no type screen so no type screen so say oba so no type screen so ene ye bedi nkomo an ye baba bedi nkomo enti fire obi na obi emfire obi say the war of prophet Gideon ofori asiedu kwatwe onipa che ne ho ase a wompe ofori amanfo yeduru amanfo so a na yekai yanom an yedu amanfo so a na yakai yanom so te yase ene ye baba bisua de an ene ye baba bisua de an no bia type say el metatron because nyame din wonimu say nyame din wonimu nyame ye el inti no ese say ye de el eye den mekanidin ho so te yase an ono ne ye interpreter emma enipa eni nyame wo ye nti ginafo emma enipa ni nyame nti se bebo mpa ya kire wodoma nkoma kora mpona odoma nkoma yesi ya defa el metatron so nto dipa bia wo bompa ya bo el metatron din so the yasin ye bebo mpa ya kire odoma nkoma anase bebo mpa ye a kire bese ya doma no abo el metatron edin so the yasin obo el metatron din na wabo El Raja, El Raja, so or your buffo pong, our con, a unit dom, salty yasi, or buffo Mariama, so or ye Muzama for bofua, or not dear, or shifi, or your buffo pong, I will see near my, our rear, sika, a war. Of Marema so no what I honum so the yasi abaya abofo dear and only bia na sunsum e canon no misraum or bofo and ye be spiritual protection me part of will be na will be emfre will be so the yasi atamfo ni na ya mama kwaba se mabaso so the yasi monka ho a enyi yi ti momra metie na mon spread isi na ya nyame ya me se graphic me ana mo kenkan me wo media yi so ya prophetess Queen Miriam nyame shira what 12 apostles nyame shira obapa na odoma nkoma ntitu na mo ensi yi so the yasi me ase mo ane mo de me ayi newspaper mo kenkan me so the yasi media ne so de ya din ye dwi ye ho semena ya enne yakoben ye ho yakodwade nubena ne hahama yakoben ye ho ye sa be nyankomade si ye dwale nubena ne hahama wia ye nyankomade na yetuni ayera so te yase se kutu wo se bam ye de ne de bofu si ye so no otimi hwiri otwa ne ho so te yase onipa wo sunsun ana wo wadom no sum kanu utwa ne ho otimi hwiri so te yase enti na bofo a wo mo no wo mo ye adwuma ne mabobo wo mudin ama wo so te yase to bo mpa ya mesra wo no bo mudin ama me wate asra do mankoma na bo mudin ba se ya do nyame be ma ne ya matimi aye den adane ama so te yase wo bo mudin na do mankoma ma ne ya matimi aye den adane ama shebre tisafo ne wurade ese se durum ne bia o sore wa brabom entena dem emfa wonsa nsho dem ni fam sore na ma wani enye den enna ho ewo abrabom to dia say because obra we eyoko na obra ne de warankasa wa ye den wabo so dia say obra ne de warankasa wabo enne ye prophetess Queen Miriam wa fidie ne so nyame yadoma e kakra e be fa no one El Raja ye be fa wo na teachings ne so no mo so de omo dia ye den aba enne prophet bia mo be ba so ye be fam so dia say ye be fam ana dwede ye mpon so dia say nya dia ye dan so dia say because no ye pon pe nya dia ye da so dia say ye ko ye sunsum adwuma wonu se sunsum adwuma na anadwo ne ye no so dia say sunsum adwuma no anadwo na ye sunsum adwuma odifu bia woni mode odifu bia dom kan odifu bia ne sunsum sine so no me pa chaw anadwo na oye adwuma anadwo de na ye sunsum de yen adwuma sunsum adwuma egu ahoro ye wo original and ye wo fake the original and you will fake then you be sure there for protection you can protection a DNA protection obi wo no mo o se bra me mo ho ban bra me bo ho ban bra me ye se yama bra me ye se yama you can protection a DNA protection onipa ben na sese wo ma ne bo ho ban onipa ben ena sese wo ma ne bo ho ban o se nye dantane de etuduo eyede eba no nti no etuduo sofo no me amini me na mitimi gina ejemu etwa me ho a eja enhyimatade mitimi se no ma ben so timi gina ejemu se li ya ne free eja so ti ase etu timi free eja
utimi gine gem aha na utwa wo ho a nitimi se na waben so the yat nitimi so onye ni paketo a otimi agine gem ne gya no anhye wo la no egya ya anhye watare watimi agine gye ni mu dia nitimi se no ukita tumi because unkita tumi a unkita power sa ne ma we enya dia obetimi ayeden ayeda sunsum sori ye chire tumi sunsum sori so ye chire tumi sunsum sori ye chire tumi sunsum sori ye chire tumi enti ye tuduo sofo me amenie ye tuduo wura nye danta ne de tuduo eboa no so ti ajo ti enkoti eduru mra eno ne so ti asi eto nipa bia wa ben no onimu nubna onimu because ukosunsum sorry original one na yesayare yare doctor e declare no ene de besunsum sorry mu eme yesa ti sunsum sorry de e yare satumi kese ne wo ene kan hunu say sunsum sorry yakọ e de ye adwuma yekoyi sunsum sorry ewie ni akoya kwankyere wie ni de akoye adwuma yes yen shedem yen kosunsum sorry yen shedem into akwadwini bia na kosunsum sorry enwe kema because sunsum sorry yakọ ekoyens enyu akwankyere ewie a ye de akoye adwuma ene adwuma no ade abre sika so yes ena abofo bi ani wa wodi sika eyeden eba sabofo edi sika ebegu dem a enka me ameti ho no mu me ye billionaire because once me be media to me ye wonders so yes bofo ni simi so a wo ya nwanwade anwanwadwuma no wo ye so yes wo ye nsenkyerene wo chiri tumi once da no ye protection idware hahama idware nubna ye di nso na siso ama na ehuru nso na ehuru no na ye ohun nyunyunyu epa cho hwan ne betimi aye wen ade se warrior prophet warrior prophet so ti ase ono a no betimi aye wen so ti ase ade se odifo kalonko ono a no betimi aye den aye wen obi ani wo betimi aye so ti ase obi ani wa obetimi mo be ye protection de mo hunu yes mo ye protection na protection we die edemu soronko edemu se bam so ti ase protection no edemu soronko edemu se bam enti no ye ka protection enipa bebre anti protection ase enipa bebre anti protection ase ene natural protection natural kwanya ye faso ebo ye ho ban kwanya ye faso ebo ye ho ban kwanya ye faso e protect ye ho ifra bonsanfo ho because bible me ati ase say enye ne honam ne moja na enya ye ni wie matumfo nso my friend kabrechi ye ayemfo ye ni huwom obi wo a okitabe yi honhom obi okitani bre honhom se nkorofo ne honhom bone ne chinimu enti ohunu se wo koso pene ye ne ya ohunu se bibia ba wakwan mu pene ye ne ya ohunu se ade papa ba wakwan mu pe na wasori ye tia enti onipa bia wo honom a you need to protect yourself onipa bia na so bo ho ban onipa bia na ye ka ho bambo a ye mfa moja emmo ye ho ban ye mfa aboa moja emmo ye ho ban ye ka protection untimi mfa boa moja nyeden em protect ho ye ka protection onya dia betimi dia boa moja yeden a protect ho da biarada ntina ya na da bia meka ye ka ho bambo a se so ado ho tesen ba se ya do nyame enka ho ye ka protection untimi mfa aboa emoja emmo ho ban short yasin aboa moja untimi mfa mo ho ban da bi yasi mo na to kan mame wasi moja wo krem enti se wo ye bone ebia wo no nua yere koda ebia wo no maame yere koda ebia wo no nua ba koda ebia wo ni obi yere koda ebia wo ne wankasa wo bada eni ekum na ntwie na ye de asre ama wo ni pakra enti yesi wo sofo ye bone a na oman ni diso a etwase sofo no okum na ntwie na wo de sre ma wo man no kan yenko Because for no. What's bonne ho afode? What's bien? Bonne ho afode. Bonne ho dien. Bonne ho dien. Bonne ho afode. What's it? So be a bonne from one near my radiation and some one you be around. Obi a bonne a from one near my radiation. Esima one ye ni biara. Sense was so far was or software into a software dear yasraw.
odifu obi a yasra wo enti odifu obi ani wo kwan se ukodi obi yere yasra wo odifu obi ani wo kwan se wo ya sori yankwala ne ba wo kiro mu di wo because yasra wo woni mode odifu obi akontete odifu obi ayetete wo enti usua nyansa ani nimde efiri wo master ne ho kan yenkwe Osofu a wasra no eye bone ema wo man edi so a enti ne bone a wo ye ni nti onfa nantwi a odi mu emre awurade anim meye bone ho afode eyi meye bone ho afode na onfa nantwi ni mre hia ntomadan na wonfa nantwi ni no emre ahia ye ntomadan no ho na onfa nensa nto nantwi ni atifi o se fa wonsa to nantwi ni atifi na onkum no awurade anim na onkum nantwie no ewo awurade anim ezese wotimi kum nantwie no ewo awurade anim so te yase o se no onfa nantwi no mre hia ntomadan na no onkum no awurade anim na osofo a wasra no mfa nantwie ni mogya ni bi nkwa hia ntomadan ni sa na osofo ni fa nensati ama mogya ni na onpiti mogya ni bi mpranso ewo awurade enti ye di mogya epatama okara yemfa mogya emprotect nipa enti no ene yesua protection no na mekyerew ese mogya yemfa emprotect nipa ye di mogya epatama onipa ekara ai to sofo bi obeka se fa nantwie bra fa wudwan bra na memfa protection no mesrew eyaza ode kwa obeje obewe onye bibia ama yale ebebo ubewu so tiase enti no yemfa nantwie enye protection so tiase yemfa wudwan enye protection wudwan ye de srade wosunsum udwan ye de srade wosunsum se wo haw bi dawso ana mane bi dawso ena yikumudwan ukumudwan wakumudwan no na wode ayeden wode asre wode udwan ne sre so hu dwan okrampo na ukumudwan sana ya na yeden etie enti no yemfa moja enye protection ye ka protection dia ene energy no yenye free enuyem energy na di protecting nipa yenye free enuyem ene hahambam enu nti na udru asase bia ye papa na unya enuro woso to de asie udru asase bia ye papa na unya habanma unya numbena unya nunsin ewo asase ne so nti asase a emfifiri nwura no ne tis modoma nkoma dome no ne tis asase na nkasa no bibi ekutia asase no because asase me pacho kan enwura mo sin enwura mu enwura emfiri from say do musuti kan yankwa Genesis 1 verse 11 no osino nyankopon ka say asase so emfu nwura from wose onyankopon ka say asase so emfu enwura from enti atesi asase bia enwura emfu wiem enwura emfu ewo wiem enwura emfu ewo motuam enwura efifiri wo asase so enti asase ye papa no asase etumi wo so no ene enhaban efifiri wo so because enhaban na efifiri wo asase ne so no enhaban ne yaduro a wo yare ya wo ko tibi e dia ye ho e dia saw ho yare ya na wunnimu ne baye den champon si wona wunnim de ya utwa tokone so tiase nyamidu yesi wona wunnim de ya utwa tokone so tiase bo magu achi esi wona wunnim de ya utwa tokone sana ya na ye den etie entino asase ye papa no enwura fifiri wo so asase ye fertile no nyame ka kire Abraham se wode ne kwasase nufunsuo na wo ahye soma enti asase nufunsuo na wo ahye soma no e haban from and fifiri e wo so sana tie so tiase asase a enwura fifiri wo so no eye enhira ene yidie asase so tiase eye enhira ene yidie asase sana asa ntino enubna de ye ka obin ye ka so obi abin ye ka so bi kitatumi ye ka so bi kita power me pa chew eni ntaliem ntaliem kitatumi
So the asin e me patrade kita tumi e nnua ene hahama ene kita tumi nnua ne haban ene kita tumi because energy ne ba nnua ene haban energy no normal transfer ma ye nipa aden na nnua ma ye oxygen ne ya transfer ye home na ye transfer no ye home na ye putugu no nnua eje intino upetumi dia eyen haban eni nubena ana protection eyen haban eni enubena me patcho busi obi o question bibisa me patcho mama baso no mu o question bibisa ene sabetiasia we say fa na twi enye protection yes papa ye pete say also for the twi protection ma ekofo e wo so aso du wo so ya e won sunsanso wo so because aboa no ye tumi ye mfanim protecting nipa enti the moment ya obi betwa nantwie so o de bo ho ban no o de tokra because nantwie de ni gina ho medipa so ti see or the moment obi be di nantwie say o de bo ho ban no o de tokra because nantwie ye de ni gina ho emenipa se wo ye bone ene ye di nantwie sre ma ana wo sofo enti wonye sofo kura ye mfa nantwie nsre ma ho age wo sofo ne di nantwie ye den esre ye den eman enti nantwie de ye mfa mo nipa ho ban yes ye nantwie ne ye mfa mo because wono no ankasa no oye tumi deda oye tumi no untimi mfa ne mo bia ho ban enu nti nantwie kura ye ntwane ngu bosomoso nantwie ntwane ngu aduro so sani nantwie ye den etie because oya boa bia wono no oye tumi eno no ko India na omuso nantwie no because omu nim se nantwie kita tumi nantwie kita power eno san kita authority emo a omu kita tumi eye nantwie ponko eno nti no hene ba na ponko di nanim ohene bia wo yo hene pon no wo ba ponko di nanim because ponko kita tumi ena ponko so kita power ponko kita authority ntino ohene bia ba won say ye hima Queen Elizabeth o ba aponko ni di nanim hwe na hemfie ho aponko ni di ahim e kire how powerful maame ne eye nti fie bia aponko ewo mu no honhom bone ma ho ifie bia aponko wo mu no ho anu nti ne ye mfa anuhunu entaponko ponko kita tumi ponko kita power enu nti na omo mu kita tumi no akonfo no mu kita tumi no omo komo de ponko podua ene kom yes ase do ati ase yes obi wo no mu a obeya kwankyira ma wo de bese wa brabo enu nti na mokọ ho a ube mu se eniema start esen bibia emfama bibia loki sade no yeden ewo ho nti na ntwie de o de ne protection ma obi a wa ha no ye de srade e wo sunsum ya good evening mama pom ti sen basa yi adoma dawro ma ye ho oten pa okay Baba Mpacho the Mayo Bausa and then I'll pay I left to you. Yeah, Emre, your air bawsua. Now it means in your spirit is dropping down. So there's a unique cleansing. So go on what you do. Obi one what you do. Or Felicia in what you do. First, no, you're very active. It was empire or you're very active. It was quanchira home. Obi no more. The banner sana. Miss Round. And chilling salt. Na wape. Nyenya because on ebi ade nya e bawso ana reject trufa na wo de ayeden waka bomu na wo de adware eno no e rank your spirit ana so brani atuata ana say obeye we obepe ayi akoko nyini dame
na wo de adware ye wa haban na eme ye wa haban a ranking nipa ye den e wo ho so ti yase ye wa haban a ranking nipa ye den e wo ho. Okay, me pacha we should be a question be bisabiem obi a question be bisabiem na obi ka say good evening. Good evening. Pampacha na me pese mi mbisa se nenchi nkwane aboa yetimi disra na se emwa binu mo hwa ye betimi dia asre. Yeah, yetimi di abrono masre. Yetimi di wodwan sre. Yetimi di aponche sre. Yetimi di nentwi asre. So ti yata se bia de na waye na eye ding ye di nentwi asre. E na se ye mfa nentwi nsayare. Yemfe nentwi ensayare. So ti yase obi wa na yem ye ne yakra na osikum nentwi uti ye o yakra na kum nentwi minya kunu a kum nentwi da bi yemfa nsayare a enuro ene hahama ene ye de sayare santie. Abusia, next question. So to yase. Yeah, into we are by your hands. No, good evening. Me pacho omo aya omo ka se omo di nantwie ye protection no ama wo no omo gina omo ku nantwie na se omo sale ye dwane ma omo di omo be di nyina so menya sunsun aso. Yes. Well, yes. Yeah, one say more modern nyina mo benya nsunsan so. So the yase mo modern nyina no nsunsan so be ba mo so. Eno tina ya da bia me ka se wo ko baabi hwe etibi di aduane tokra. Etibi di aduane jibi. Etibi di aduane elemeto. Etibi di aduane ema wo so e drop it down. Nto bibia na baby bedru bia na wodidi baby bedru bia na wodidi baby bedru bia na wodidi no na bra bo sen iso edie na Jacob de gene panin e ye duane enyo bia no bema waduane a obedi so ti ase enyo bia no bema waduane a obedi sana ya na ye den etie aya na ye Isra hakra na onipa na ye wodia no undibi saa na ya na tie. Hello Ahima. Protection limit yeah we see. Oh, protection dear. Protection you can do once protection. It depending nipa no protection or yamam. So tiase into a protect ho awie no no a cleanse ho. So tiase into protection there it depending how nipa no yamam. And as so be be protection amawa. I say the question about. So be be protection ama one e so nipa no hwe okra. Oye bisa obi o spiritual portal no. Ehwe ade okra ne pe ade okra ne mpe se wa yo okra de bibi kura mpo na enye so oba ya mesikoto nantwie oba ya mesikoto odwan oba ya mesikoto akokọ oba ya mesikoto sen da bi yenye no yenye ne sa da bi yenye ne enye sa na ye protect nipa into sunsun nipa bia be ya de amawa esese ohwehwem ansa na wa yade na yeden ama. So ti yase sunsun ni pe bi be yade ama nye to fiti preko ano no akọ ne wo se ye mame da bi eso hwehwem e bi ko pa protection e kwa na ukra wunhia e ko so bi wo de abadeda you don't need it into a hwehwem na wo ye ma wa ne de ba lock abrew ne de o hawa abrew. So ti yase na de o haw ayeden abrew inti saa ne ma ne yeden e wo ho inti ne nihu kwan se
obi ya ade obi protect wa nye se me yesunsum ni pen na obe ka wasema kire me se wo bua se ya mpa me se bra me nye ho ade ma ebia na ade na wo ka kire me na wo bua se me ye bisa hye sade na wo ka no eye no kore ana wo bua sort yase so ye bisa hye sade na wo ka na ye no kore ana wo bua enti ye ka protection enipa bebre ni protection no ena obi a wa ben ena ti me ben so the yase won say dan protection na ye no me pacho e de na musua fa ho protection na ye ne Saturday e de na musua fa ho so the yase protection na ye ne Saturday e de na musua ye den e fa protection na ye ne Saturday no because no ye ka say me kobo me ho ban e de na me kobo me ho ban so the yase protection no me ko ye protection ade a bisua fa ho ye me hu se o de ahaba e dubra ana onno aye ana ehu ni esedwale egu mo na yunu yes wow I don't think I bisua yo entino se ya yesa ade amawa ubesuro de en unsuro hwe because you have protection we dware nsu ohye ama nsu ohye ra yo hu nyunyunyu a wan fa nsu bi amfra eye ho te se de ehye fridge that show you say my ye bibi me mo ayedu ma protect me ho ma bin me ho and to your protection you were in and out protection you were in and out protection. Enti protection e me pacho yi kuma boa bi. Yes. Ye obi bo ho ban a ye nkuma boa e mo nipa ho ban. Ye ntwa boa. Okay. But the question is say wo ko odifo bi ho na say also for bi ho so be protection amawa. Yeah. And then na o say oya wo hu say ampa we protection man. Yeah. One o ko sofu bi ho na wudru sofu ni gate ya no na security ni gina ho na wo toto bag mu obisa won nsam me pacho apone na me de ma won we your cross examination wudru sofu bi ho na security ni gina gate ya no o toto bag mu obisa won nsam fa phone bra fa bag bra mesraw enye enko hobiem because no senka wodifo ne wania obebie gate ama wo se bra na wo beye bu bedi nsamone a wacho so ti yase ntino udru be bi no odifo ne kobo ho ban no toto ho edifo bibidi kobo wo se wo ko airport a scanner na ye de scan ye no di ayese aba bi na ya na ye de fofa wo ho no edifo bebre wo bi enti so ye sunsun nipa no wakoto sa scanner e de scanner amanfo no me pacho wudru ho no a wagen be kire wo sen me ko hifie ehifo sa na me ko sunsun nipa ho sunsun nipa ye fe ne de en odi hunufuo onipa wo hunade na da na me ko nipa wo hunade ho no ye de scanner scan me soro otu nyina ye de be scan o draws mu nyina ye de be scan enti no hwan na me ko ye bisa me ko di hunufuo ho me ko ye bisa na ye de scanner scan me no me pa che onipa na me ko no wa ben na wo ben so diasin onipa na me ko nitimi so amenye eti there is niema bebre wo ho no mu a obi hunu ena obi bia na owo tumi ana owo aduro no onye dede obi biara na okita tumi owo aduro no onye dede iko tumi and special off so yet obi bi okita tumi no unu quietly on pedede
Because to me impeded, to me impeke, ka, hey, be into obi kita to me. Sani mani daddy. Okay. Baba Pacho, you find say what we carry I want you to see kind of tuning in my room. Maybe you are a bit me. I say, yeah, would you could jaw a noom? Would you could jaw a noom? Would you could jaw a noom? You could jaw a noom, mapping, make it to me, make it a saying. Not too many were going to say, would you need a jaw a noom? Now we'll jack hoko, sada to me here. Entity Mirimuno, almost afraid to me, almost be a man. Uko afraid to me, biama obeja wako. Ena so hu nipa bia na odresi hu a oni tumi. One, oni tumi nti ena odresi saa ama hunu na wasuro se onipa wo ben okita tumi na to so no entale keke na wahyehyɛ eniema keke na ode agugu ni kum onkita tumi. Enti eno so wo ha wo de hu so nipa na ye fake. Ana obi bia na woni tumi no da bia no peso hurehuna mekum me yo sein me dome hu me se wa brabo me yo sein se nipa no oni tumi enti no peso wo ka de to so na ubohu sana ya na yeden etie enti onipa woni tumi no sana wo ye obebohu se wo be suro no sana ya na yeden etie Papa, what can kill? Because me tie any no allow to lead down me ma kill us no munye de do. Oh, killer wo ye de de. Killer bia ni wa wo ye de because killer ntia. Obi bia won say and me mamu mysteries. Me opin mu eye. Short yasi. Eti obi bi okita tumi no unhunu wo saa niema ne so yasi enya die a ubehunu wo saa niema ne so no abeka me wo tumi me wo power me wo sein me pato bi okita tumi bia wonya saa de de unhuna quietly din ona yes obi okita tumi no me se wo mpie one no bi okita tumi onfa ne ho nhihye nipa. One, ade abe hunu say onipa oye fake ukita tumi na wo de ho nhihye nipa tumi mfa ne ho nhihye nipa enipa na nkasa ne beba wanim so tiasie enti tumi emfa ne ho nyeden enhihye enipa sa na yeden etie. Apart from buying the man, you need value for protection. Any like people who are Matisse blade, any people any two gamma bomb with the frown. You will avoid this one. And who can say things at it today? Apart from it today, you are what phobia, it's in the front. Chameleon. Yeah, you are chameleon. Chameleon. Jataski. Yeah. Jataski. Jatadompe. Otromo dompe. Abu otromo. Nuti de so beku otromo. No adwane sasadro de. Mane for na ho ode nya den enko. Otromo dompe so ka ho. Sophia si. Enti no. Martin. Efu anyami shira wati. Eti yeka protection na. Yeka protection na. Mesena ye wo niema ye de boy ye ho ban. Ena obi bia na wa protect ne ho no. Aye say ebia Joshua, uyo odifu apele.
o se me na me bo me ho ban me ba no soldier fo na e guide o e pa cho wo protection na we ni protection because onipa bi o wo bambo no onama ne nko ane nam because on suro both spiritual and physical. So ti asie enti no protection there eno ne ene there maya den matchre no ti yeka protection enipa bebre nim how to protect yourself. Protection no yetimi hye enhaban ni bi yetimi hye enhaban no wa won enhaban no na ya hye edi agukuku mu na ya hye na ye black utimi di dware utimi di gu nsuo mo nom to protect you. Enti no yeka protection na enipa bebre enti bambo ase yeka bambo a ede ne bambo me kobo me ho ban da bi o hwe nipa na okobo ne ho ban no wo ne ho ono no owo bi kwa kire kwa so obema wontoma na ni din no waye den watie sa na ye den etie ena kawa wo hwin yemfa kawa enye protection se wo de kawa be ye protection na age se wo de ahaban ahye titi mirim ni okawabiri ni okawabiri wo de ahaban ena kokokosu ya wabutu so wantimi enhwane to fame fra nworo wisa 20 ojama mo de ahye wako senya nkunto nsuo na wo de atum na wo wi awahye ena wo ko baby na hyew uko baby na hyew enti kawa plane a wodi fo me beka so de bibia hye mu no wa onfa ahwe nhye mu kawa bi eye plane a beka so me de bibia hye mu ama wo no wonfa bibia nhye mu enti no ye ka protection na me pa chaw enye nantwie moja na enya kokko moja ene ye de protection dabi the protection ni pa bibiri nim how to protect yourself so enye danta ene di etutuo eba no danta ni di etutuo o say Pacho meti me bisa question. Yeah, me pacho meti o why Yo, Papa, where them pacho wo? Na okay, say obiti abrochire. No per se protecting no. Na bia me fa ne se me de ya senka wa frew. O se fa ne twie bra. Na nipa ne ti abrochire no. Obaye dan. Timi bisasa. And at two. Papa, me near be ewa oko Ghana ho. Oko Ghana dam. Okay. It's oko you. A fear the whole feeling in no on any man you come but me near Ghana dance. My name is Suma Bakakra. Ah, ye go rad them. Oko rad them na. Ne baba akoso onhwe ne shiro ne dan ne shiro ba bia menua ne ko ada dem onhwe shiro eyitaro bibitaro ohwe ne agosoma kotre ibi ena wotse no otimi ku no no ode ne fa kire so okosie na ba oba ye no na da wana sa betale ho enu so otimi ku no oba batu abrochi no ene menyina ye pasa. Yeah. Ena, edi be 1 month no. Onu ani fie ni mu abrochire nso. Wa kwa so na ba. No ase hia baako. Nitimi se no monitoring spirit na ya ne saa. Obi wo no mu ase mboa no. Yeah. Sa ye mboa na efie wura no, sa nkete no wo dan mu no. Wo mu ye mboa bi, wo mu ya bonsanfo. Ebi wo dan mu na wo da no abeta fere wa no. Eni wafuruma ebi tafiri wafuruma ko ntime ho eji se mo ane die o mo nya mo papa enjo bi wo no mo a yeah obi yes eno na ya da bia me ka se ade bia wo be bia no e su protect ho e bia ne firifie ho e bia na ya de ewu fie ho
ese nipa wotusu fira brochira ba besel unse Ghana no ye chiri nipa o fira brochira ba Ghana fo be yi na ye chiri ye abrochiri aware any school tan ye ma me ensan ebi da wanim a bo ho mpaye so tiasi ade a wo mu be yi ni chiri no internet se osore so tiasi ena na wo ka se ebi a wo abrochiri na wa frɛ me se me ju nantwie e dia ye protection amount me patro protection me ye ne sen ene me dia amount because no protection be na abaya ma obi a wo ma ne bibi nyare e de no ni bakon ne bo ne ho ban e no de bo ne kra ho ban so tiase e de no de bo ne kra ho ban enti e na mo ne keke na wo de bebre yare e bia me ko do nantwie na ma je ne ma re na ma trust ma protection to na mo a ne wawu so yes, one nam wa ni wawu. Papa na apart from that in Nshono. Me amfa na ntwe mpomtum chai. Yeah. So be wa brochira. Yeah. Uwa brochire no. Uwa brochire na wa frɛ no. Uwa brochire na wa frɛ no. Ya ju din, ya ju picture. Ya hwɛ okra no. Ni stage awo. Ye bie wo spiritual portal no because ya ju din nya wo picture nya wo kra din a ye bie wo spiritual portal no. Ye show cram negative energy dinachi o cram no report you no ohia protection no o planet ye den wo ye moon wo ye sun wo ye nsuo wo ye wia wo ye mframa esese ye hunu sa ne mani nyina ansa ni ya protector so ti asie mame di fo enka won me pacho me ba wagia mame di fo what asie Pacho you enti ye mfiti preko pe emprotect nipa so ti asie ye mfiti preko pe emprotect enipa esese ye protection na ma wo no ye ji udin onipa ko ni hwehwe wo mu ebi kura na onye cheba ebi na wo bewu onye cheba eti so be your protection man no wan hwehwe wa wan hwehwe mu a wo ye den so ti asie obi your protection amawa eti so ni bako no ye bisa e wo ho ansa no ye protection amawa wo ye wia wo ye nsuo wo ye mframa anhwe de ansa no wo hu ba bia wo de protection na efa wo hu habanya e ka wo kra na ense wo kra no Wama usamina ujaria enfa wo hawo merawo so ti asie eti ye ka say obi protect obi a obi protect obi just like that sase bia fa nantwie bra fa kokɔ bra akɔde so mo nje nantwie no mo je ko nantwie sika mu odu nantwie sika no omo jiji beye abrochefo no omo jiji mu nantwie beye ayi be 50 esika no makoto ba akwa begina ho to mo koto ba akwa begina ho a o she different tale no dey video ama wen no o she different tale no dey video no spiritual scam yes no o dey video ama wen na wo mami di fra na me dey video ama wo na ye money na me dey video aye mo ama money na papa ni na me dey video ama papa ni eche no me shatter different na munni mo ho ana munni mo ho eche no eno aso de passion yakoto na ntwie no yakoto ye yo yakoto ye na bia na ntwie no eye 20,000 20,000 times 20 eye saying calculate mami 20,000 times 20 na bia yakoto na ntwie baako 10,000 profit in air coin. Eye saying 20,000 times 20 no 400,000 it's a 400,000 Ghana cedis 400,000 no Ghana cedis. It is musika 4 billion. Adiabo me to. Ti me ko yiase a me tu agu fom.
true. So to yasi. Oza papa. Wouldn't no president so yeah chumanti. Oza sanctuary. Yeah. Yeah, match them. Oh, yeah, match it. Yeah, back. We know. Good evening. Good evening. But say, yeah, do my daughter, my memory, pa. We are protection, mammy. Maybe I say, Mona, me, I am meeting the Jeremy. Yeah, it depends. It depends. Inti so be ye seminar ma wa ye bisan because ye would dear yem fenyale nkwala e be man kwala nse ye protection ade a ebu a ye den energy na wo mu no ye den so yes energy na wo mu no ye den inti bi wo ho no ma ontimi fenyale nkwala yes enunti no odifuo bi a waben no o ma wade a so ne ye wo say me product nyina me na me ye me na na me nim niam a wom but wenum de omokoto ana o ma be chirew sana ya na ye den etie enti no ye protection na ye bie wo spiritual portal no ye hwe ebi kura na wo ye jawo element ye ja ama wo ye nsuo wo san ya sase enti wo ye sase ye nsuo no ede ni betime dia protect okra eni ni pedua no sana ya na tie enu nti no Enti papa mpacho. Betimi ju obi adom. yes adom de ye je adom achede obi betimi age adifuo yi obi betimi age ya wodifuo bi ho no ma wachi epebi onya enti wo hia na adifuo ma no aya asofo me ma no jeje o madom papa adifuo ma no asofo me ma no jeje o madom papa sana ya neti so tiasie adifuo ma no aya na asofu bebre jeje madom obeye mebua be hu akoli no age adom yeje enim onyam yeje yedie yeje en enhira wo so a yeje sadie ne wo ho Papa mpacho me wo question ba ku bisa. okay me me tio Papa me mpacho na no protection na ye. yeah Ode yina na okita no na kan so ode bo nsuo ni mu a nsuo hye ni mu a na ajojo nsuo no papa mpacho de internet to me dan yesa because ye tumi ade because me won say ade na ehye emu ohye pa yes ye tumi ade ye tumi ade haban na ye di garen ye tumi okay so yes enti ye ben ye ho a ye gade nsuo hye ye gade nsuo hye na ye hu nyunyunyum so yes ye eno na kire se makoba bi ko protect me ho enti ko ye protection na wanhu ensan kire ne wo protection ne ho a enko ye eye fake to mirror so yes ye hwe ensu a ehuru na egu hu a na adwojo yes eno na kire se me be me ho sana ya na ye den etie enti ye ka protection dia protection ye nubna ye hahama ene di protect ye ho obi bia wa ben ene onim nubna na onim hahama Papa church actually teachings yeah. so yes ye wo ahaban we bi wo ho ahaban we ye fa no red jet roofer ahaban bia ye de protection wono wa ben ti say omo motutu pe agbalagba omo motutu se enuro no enubone utimi di stop no oya haban bia nani ye den enti ye kan habanya ahaban we untimi nyini mfirim oye dubrafo ye no anenom HIV AIDS ya utimi no haban we enom
ubetima gugu red jet rofa ahwe niema red jet rofa eye ekita antibiotics eye very very powerful obi hu baby bua utimi de kyere ma no ensawagu obi hu prekesen a utimi yam na wo de nkyina tum na wo de asere nipa kono nti red jet rofa de eye very very powerful ye posane de ni dware obi wo no mu a na wo kra ye mmere utimi de ni dware eye very very powerful wo penu brane hahamatia indubra tumi wom because enipa ye nipa dua ye relate to tuya enti no ade bia na wo de bebo ho ban no e se free dua mu se nature am farm ma don't take it ade de boy ho ban ye free nature mu enti with that nature you can protect yourself because nature is a mother to us. Okay. Sanity obi a question be said be good afternoon. Good afternoon. Hey, good evening. Hey, evening where you how? Oh, okay. I did where you Okay, Martin. Yeah, Papa, me say we say we were approach more Texas. Okay. I'm pursuing your mama. I know how do we go about it? Yeah, made you picture. Me shim. You we near money nyina na de be email you. Okay. Metro said you obey yan. Sir, me you picture. Na me shim. Show planet no. Be bio spiritual portal no. Na ye share. So the yasin, sir. But I hope some in Tonentry. There be a had a Tonentry. There be oh brother. A you protection can obey. And dear ya den. So the yasin. Me condon and tria me ye bintino. Na me kubiare. Me condon and tria me 1 and 3 ebe 100. I mean, yeah, won't me condo beer. Na me kubi. Not married, and say I could be free, you cry. Ah, into me, I'm woman and no. Men yaza uncle sanity. Into protection, dear. Yes, and Sanchina, dear mammy. First, no. On my team, Yeah. Which is draw grana, the escasim, the grana, absolute. One was saying, soon Sumajumano, young fam yesikasem, if I knew you the big Daniel. Soon be another dance and I won't lie. And not the week in our wada. So they are seeing. And then another week in our wada. A clocking. A clock. So they are 18. So will you be a Bua Quanchano? What for the say be a 1,000 or no, 50,000. Oh yes, sir. Soon when Rebecca say, "Open for dear." Soon when Rebecca say, "Sikenti," and I will be in a Juman. Now I train home. Na jaun kuam. Ain't you say, "Oh, I don't need to be free." Now bonnet me patcho kind saw dear no. I don't need free one. Home bonning ebetina womb. Ain't ya dom a jam could have be hot. Tia were deep for baby, or my domoco. Because no. What the adom ebo jaman? What the adom? Who you do for? Now could do be here. Both won't be done here, Jow. Both will be a new wha. Who be do be here. And now about one no. Our bed or be so dark. And ye be could need. Papa, we are D4 bar, Brana, a shuffle bar. Now, one, now, what German, the same thing. The same thing. I don't know about better home. Because you know a fee, and to the fee cana. Now I train home. Sana soon to you or train home. No amount God. Because you know, at the end of all year no pet. So to yasin. It is sana yana adomo ya den etie. And nothing you say, ye ko soon fear. Yes, I do ya by any way, and commissioning adom into deep will be your commissioning or common or shasa, say man and come, or deep will be our tin soon and come, or tin a buff one and come, or who know. I did yes, a so won't go on the Unicasa. Utimimu, Mr. Soka such a mere,
Mamma Tiwuni ye. Tino Dufo Bia Niwa, ni Sunsum, Enya Den, Enka Sanchiden, Kani Uncle. Why? It should be First Samuel 18. So, yes, First Samuel 18. First Samuel 18, Go! Was it Adia Tree, Yano? It's your defu, Yamaho, born in Siwamoso, or Besorieti Nia, because no, Nini Kitabofo, Yifita, into a so solitiam, as well council, and no cause of Omo P. A word defu will be a honor to say, until a new defu will be an your commission, your woman home borning is Siwamoso, because so in any briade. David akwala ketekete no mame kase bi nkyiraw wo say unye wo bi ahwe ade ne wani bre wani monyam nti wani monyam son no nti ni pani bre wo no so tiase wani monyam eson ti ni pani bre wani monyam kita wo no eson ti ni pani bre wo Herodi Yesu ye ne den akwala keto ya wo no wo kope na kuno ade na wo kope na kuno Adintia, akola no wani monyam, oba da so asene no. Nenka. Hwe, wonum se osnane bi wo honom a, nani bre nsonoma. Ensonoma no osnane de wa na so. Mesi osnane so sene nsonoma na so nani bre nsonoma ketwa no. Sa na si wo so, eni David akwan mu. Emna David ku Goliath no, ema ne boje ne so. Say, "Oh, so David akum mpempem na so de okuma pem e hope en na so e fa David ho tan so wo be buafu ye ma fans Ghana for ma fans omu ji utum ubie oba en ye me ka wa hye Oba cheme oba be sene me Oba jidi asen oba jidi asene me o sayare me sayare ni bi o tin haban men tin haban ni bi amanfo bi adanse ami amanfo bi ani adanse fa me ho ene ye me sori etia David ene son tokwa no etu uru se sunsum sorifo mienu ku a me pa chew ba ko ye boso ne ba ko ye bofo me kan kura kire ene na me kasa asem ya kire me kan kura ye dan a kire wo yes adentina so Goliath ya wo how hwe so asemi Goliath ya how mabeku nyamma e de biem e ma fans keke e ma fans e ma e fans keke e ma fans keke u wasi en ye mekum hwe wonyame hira wo biya utuni tuwa ose wa krabwa wonyame oto ho nsraba nhia utu tuo ose wa krabwa sa ne tie so ye ade bia se obekum David eti David na bonsenkuo na obonsenkuo na so pese o tu agyan the one anaju obi bia watu ho agina obi bia wo call ho agina obi bia wo kom ogunsa o twenwan o twakokọ o twenantwie o twankra osura prada osura yiramo osuru tumi osura wureto atumi a wapum awo wo ni padi asie awo wo sori tie nipa ye frem from afri nkwantanan so ye frem poframa ye frem from afri kwayem so on shede wo on shede watamfoka womo said Deuteronomy 28 verse 28 ya kano one ne ma owo keka wi akete ti se ni fraye ni wosum Amen ensu atanu omu ginamu a apre den twankuom and sure my bravo. Amen. So yes, yeah. So why not David Rio?
David, so why you saw you? But ye not being say, Obi Kuno, or Tenhunu, Emma fans, Emma fans, O Sayarie, Ujidin. Yes, Emma man fans. Ah, na say, yes, be Queen Dean Fatana, a Fatana Kono. Ya wakon onkodin no ene ye bo na baso onipa bi a wakon kodin no ene maame ye bo na baso niti woyin obi bo ma baso a obre na mane ama fam ni yare amasa enye yare ketwa etuo yare amasa odo ya edam yare amasa mo asori ebi ma ho ebi ba ho etwere edam stroke massa umi wiase mu no eya dom nti wani breme kwa wodi adom me eya gift san wonyame oye nade enti no ani bre wo hwan wobi wo ho a woye nsono ma wo na so wo senane ani bre nsono ma no sa na brabo tie ti du mire bi asori David catchere so say anadwene mu nyinara na onipa wo pele kuna na adwene wa bepie wo so wo sa anadwene mu nyina wo nyame de okra hye men sa se men sel yes na de bube di adanse ne say watale anno no twae ene me de chiro sa anadwene ba wo so ti asie eti nyame ehira no no hwe akwala bi wo ho no mu a onimu nyansa se ne panin ana kwala bi wo ho no mo kitatumi esi de panin Goliath no te ho David akwala kiti ni bi kun Goliath e ma Israel fo mo nya wo fa hodie nti David oyokofo fancy keke ma de ma David no ye soliti ya David sanity abusia mo me enko haban we so aba we fe nya medua. Okay, meet you. Odiaba, yes, Odiaba, it means the protection because you're the bravo. Okay. Odiaba, it means the protection because you're the bravo. Kwajo, I want to say, King Kwajo, I want to say, what question be a brasuni baby Sawati? Yeah, me patcho meet you, why? Pacho, na my lady Babu Cameron can so no one some you are sorry, na mammy. Yeah. They be me soon, I know me, the chairman can so are sorry, made it to talk a Poniana so. Yeah, need means, negative energy be a war on more de prapra. Men can so the prapra or how any a man near a free person. So how be thou so? And then not to me, Jesus Christ, oh, Rajuri Saramono, what he men can so go acquire him. Or so Siana. In Shirani, they were never ready to move back. Into yes, you clatty, I have buying. Yes, you could have what you are buying. No, so far, no sooner I have buying. Yes, you see, I buying. Yeah, I had to be good soon. One pay good so. There your cradano, no prepare for be a good in Swinium, not be a garret. Japamo Sassa. Say, will be Yare. Na Yare now or Yare, na bon some Yare. It men can so a bon apostle and apostle. Na ya the blade at team, ye be a good gym. It means Yadena or Yare soon so mu said the one number dry beto because of you our yellow number dry and cock. Yeah, need me say abon Samueli and abon Samueli be an adreneba 12 na a bot than a cock. Sanity. Okay, okay. Pacho, why you walk question beam? Pacho, anti man can so no, Udi Jaria, Udi in a prow, and Nasa Oyan to say support. Ya man can so do the gunsum. Ya yan support, Udi gunsum. Now would the aya day, Udi a jarry. Man can so no, Udi be gunsum. Now Udi aya day, Udi a jarry. Why? Papa, Odiaba, protection. Ya Odiaba. Ye the guns, ya wa haban be a decan Odiaba home. And the protection. Odum, wait with the Odum, Aka Odiaba home. Onyina, wait with the Akodiaba home.
ahomachem ahomakasafo kisie ntoma tunsin koro futurumfu ene emme now any osefuntum se wawa na wo de aka odi aba ho eno no wa combine the energy ni nyinara ena wo de ma ho because odi aba ya haban bia na odi aba ne bena ne sia ekita tumi papa ndua ne bena no ena odi aba betima kwase anadwo abwadeja kwase anadwo e de nsafu akọ wo be bompa ye wo wi a wo de wachi sei ebe kan odi aba no odi aba ni dua no 7 times enhwe wachi biem ne ko no baga waya wonam enhwe wachi obi de nanim na chi ba wo de na chi be ko wow na tami you can say adana ebibu kotia onmudu kwansi ku ase ya tami ewu no obi wo honom a wo de kosa yare obi wo esinifie na oye saa de because ahaban si ofie na manfo etesa yare ne ba fie ho enu nti na ya ho di sika to ase ya because ne timi isi no aha ye tio hey good evening okay bisama omo why question 5 almost say na so mu twa nantwie na say na say nantwie twa na mba the just videos that na egufu dey send home e dey blackmail home okay teacher man tell you tell me answer me dey ni wi answer no akokojo dey oh still do me market for it you be better mo bega wo so mo yamrewa for omu ti yo oso mo yamrewa de ye ntie no skinny wo de fa sha wo de hye fridge mi ye ntie na mo yamrewa amanfo di jakwa school mi fie ni enti we person mi hey skinny de kwa je chop de kudi pound Mutiati. Papa mutiati o. Tese no. Yeah. What we say? Oni bakono beti ya haban onim. Ese o ti ya haban akwasa yare ya yente ne kwa. Okay. Ya nti no de kwensi na to ase ya no. Enti no wo na eye wo dia, obetimi afa. Aye se wuti dwum na wo ton haban ama obi. Papa, now one time butcher that I don't know is I think say a red and black. I say in kitchen. Edi ne chire. Obroni ani. Eno na ya na asofofo no edi ye for girls no. Obroni ani no eno mo de ye for girls. Debi eno de sibire ena wo mo ye dan edi ma wo che no ye wo sibire ne ye memmene eti mire mo no wo bom fia opese wudi a owia na epia no memene sibire sanity Okay. ya owia na epia no memene sibire wo be memene 14 21 ana 7 enti ye 7 ye 3 days ba betima memene 21 just 1 day enti sibire ne ye memene ena sibire wo memene nyu kwache pompo bo wo wiase mu da kopim su bewu ye memene sa de ma pompo mo yen Papa train you na say to me in control Dabi wo mini sibire a pompo mo aha okay wo me ma mini bi fisi on pompo mo me da okay wo mini sibire a pompo mo ya Me pacho anana ube uwa wo fede to honana. ye bi wo no ma wo be wu a wo fe bi wo a wo mfe Okay. ya nti no titi mire mo no o ma no mpeso munyi che because sibire no e ma long life and em how very healthy one fear who to me so yo Dabi e bi wo no ma wo mfe
ebi wɔ no ma won fe bi wɔ no ma etumu an o de akɔ age a wo boy ye ne sa age na na obedi eno nti na ye mpanifo no mo ye so powerful no mu nimote no mu nim won say me to so no me nimote sa pepe so ti ase e kire ya na ye teaching say ye mpe obi a wonimote pe wo sofo a wonimote oba kire wo niema sunsun niema na ama wani aye den ada ho so ti ase nti sibire na ya na ye memene no ya o memne ya na edu baabi na ebiara Nyankopɔn wa ye wadom na wani age e wasase so na opese o extend age na why we to me Sunday because na once and for all sibire de ye mene na once and for all sana ye no why Germany for the same bisa questions me pa cho bisa ma wo Germany for so me ba ho why me nim ane e be hwia bom Hamburg Frankfurt okay almost protection omo ba omo twa nantwie ana omo twa nantwie omo so mu da bi pro ya ho no mo ye ntwa nantwie eye haban enubna ene di protect ye ho ye ha no mo de wo be protection na ye ntwa nantwie but ye bin enso ni sija so na wo se dware na ye ho nyunyunyum enu ne de boy ye ho ban so ti asem ena ye wode ye obetafre akonwu o se beka me honam ansa na koka mi sunsun sa ena ye wo protection a eye blade ye di blade na eye eno no ye di blade twa wa entwa amefo nyame hira wache na onye wakoma so ade ma ye di blade twa wa entwa ena ye wo se kind de ai won say ena ye wo gya no de wo gina tuduom ni wa bom na tuduo na so no wo gina tuduo nim sada ya abofo ne ba o mu gina tuduo mu no ni ma hire mienu sana ya netie enti protection de bofo no ono no wa ben enti wo kire wo say ono kura wo gina jam eja na hye no won say dia bofo ne ba o mu ye wa so de fie ho no mo no yeah or chira say o ye sunsumu a ode ne ho on show biase o yo hene apa nti won te bre da bi hwe da na ye asori hwe menti o an adom si usu a adom no wo energy okay adom si usu onum moja adom si usu o ma wonya kwakora hwe meti we hwe mfie ba hwe manim hwe ya ma ye fresh papa onai mu ya now to me nanti a adom sinus okay ansana wote yaw no yes me na mo bupen ama bofu aba me so am she pop ama bofu asi me so a me na na abu no ode abesi ode aye adwuma em na kire se a onipa yi okita tumi okita power papa good evening mama apom ti saying adum na onso e ba say ya do madawro mama ho odin pa ejami asem pa cho me den de asem ketwa bi na mpese me bisa me pa cho me ti why ni ya na o mo kase kwada tai o mo ma me mo awusuo tai di o machi ya maternity lineage no yeah na me pese me bisa so say bia me ma me awu me nim no yeah ma meto na minyi ye there are some rituals or customs bia mothers should do for their kids when they are in Kwalani. Yeah. I mean, how am I going to do it? Yeah. And you know, as I said, ye shemu mau. As a sadie no, embago no, ediwe chiampa. Answer now by a rituals no. Because no untimi nye, se wo ye obi ye rituals mau. Na adekono ni bako na kan enimu a edane no me du achi. Okay. Sana ya netie.
because no why na oye rituals na man spirit be na ebeji akọ bofo be na ebeji akọ ejade ne ba be ten ne papa issue ni mama na wo be 26 years ago. Okay. Na my sister Penny call Jidi call for us sorry ni bi wo Kumase. Okay. So for ne be chele say mama no ewu ye no mama na ewu ne mba no na wonya awo ne ntente mo ate ase okay. Mama okobo no. Nti yeah, prophet you need to Ne mase ne ma. yeah, okoye begina. Okay, metewase. Omunyi na omunyeska like they should live long. Yeah. Na nipa kono okoye ade no wo no sabi oye kafacho yesemni onti ase. Okay. Na bose ode aponche besen ne niema bi beko. Yeah. So mama na wu sister na etu na mo no wakomu ni sei. Enti ebe de ne ye se nipa kono waka no kre ana wo twadro. Yeah. Enti no mo besan aye bisa. Ti mo ye bisa ye no kore se omukoye begina de omukoye na wamfa asede na nkwa eha ma no one eha o maware eha o musikasem obehu om fefefe o tenti so mo ye begina nti no eniema enkoso ma wom uhu o ma ase bibia koyi ma ba deep down no they are suffering. Okay. Nti saa de ne de wo ho na eba ni seyi a na onipa na wo ye ma mu ne awu a esese odifo no efre spirit no because spirit wo mu eso friend no bisa no ede na obeje na won fa man o de mamu wi a esese wo yi mu free saa pam nim because mo ye nipa se wo bi do ko sha pam mu a ye hu firim wo di asede ne mani pa ko ni wi a no che ne so ntimi ne onya adwuma biem ene ne wo dware sasaduro na wa pam saa sasa na ye den afi wachi ba bagina ne bi wa otim be wale won otim bom ne ma tugu because obitima ha won saa kopem say omu be hunu the right source a ifri sa na honhom te nti ne say mo ye bisa ete saa na ade atumi ne ehwehwe no na mo de yama no na mo dware sasaduro ayi muti afiri saa de na ase na yapam. Okay. Said you can Genesis 15 a Abraham na ne papa yo konfo enti ebra wo ba nyame mu no nyame ka tese onyi ne tim firi saa de na ase ansa na niam akoyi ama no ti yewo na kwan a wo de beyi uti afiri saa niam no ase. Okay, Matima. Majanti, ya baba bisa no wo. Mate, oh me dia me wo ho ma obia obetimi aba. Why? You know number. Me dia minimum akokra ba nyako abro no manti. Nyako abro no ma. Kasapa. Okay, mate. Ya na me ne ye show. Mate. Mate ma. Mate, me pacho o call me by you why wo honom na wafa. Why na yakasa? Why? Na yahwe niema mama na bibia ye okay. Na me shira. Mate. Na kwadwo na obisa niema ma abrochire fe kwadwo ne asi abrochirefo na nam. Woni agia. Sisi ya no makwakwada. So diati ene skinia enkade bia no. Musu oye okuroko no. Ene onayo skinny enaye enti no ye wo say niam ni nyina wo honom. Good evening but obi wo question bi bisa obi bia wo question bi bisa no ene ewia ye de haban. Good evening basa ya do madawro ma me ho odin papa yes, me so I forget ma we are one asem wa na Debbie me nase nie wo de hwe me nase me na ho so ye fresh so ho me nase yes say esenti say enye mania eye sunsum eni tumi eni bofo panin
ana wasinti no ufa gemu a onamu nhyehyɛ woda bi ugine gemu enti nyade a wonamu be wawa ene na kire se Lawrence abin ogine tuduom Kofi Adoma egu n'anim ani fraye obi gina mu a ombeye wabin eso di obuo na ne die ma no itimi so wabin okita tumi because unkita tumi a untimi gina tuduom just a minute ebe so atale ebe so mu because ye ja ti tumi a wabin no no de tuduo e di esie yesi nye danta ne de tuduo ye den eba no sanity. Papa Pacho, good evening. Good evening. Papa Pacho, I'm ready to ask you in church watch protection. My question here, me Pacho, you general protection and ask you protection for specific thing. Your general protection for everything. Your general protection. And no in the brand hamani come boom. Unya energy no. Okay. Unya energy nefa no unya energy nefa. No akwa combine. Na ye power. Na ye tum. Sa no dia ben with ye no. Sa na ya energy. Papa, good evening. Good evening. Papa, Mpacho. Yeah. I saw you on. Okay. Pastor no. Okay, say obey protection mama on. Okay. Or the I say or the meat. Yo. Or my meat or meat. No, they are there no, and I'm be brain quite no mammy winning in an aminum. I take you to should I quite I say, oh, pins. Yeah. That means I didn't acquire and okra no chimunim. So yes, Adiana, okay. Oh, your software, so money didn't say, dear. You say no. Adani newspaper, 90 men. I saw for minimum 90 men. So the Asia. Yeah, so soon ni pebina or ye the Auckland so because of clan pet. Yam fan nam and your protection. Sir, a enemy who whiny. Quabnam Ponsa. Mammy. Kosa kwa we nam count. Oh, and namu ye. No, me and nam. And then Trinama na say a adre. Oh, Nanchi. I don't know if we say a family quas on the soften in the entry Tian or the entry now fresh one, it's Tian. Hey, I will so for we so the Akukon or the mammy or mammy reading. Oh, and never bread when no bregu. Any pepper share a menace. I a bad life. I'm a boy a cheatum. Once you get in my papa and Kwan Bremo. Papa, Yet in my papa and Kwan Brem. Yet in my papa, one will say, Unya would do for our can of Korea. Or bet church that would be a man. Because no. In an eye, or you in a than an ass. Hey, Nana, you didn't dear. We are Casano, or your croak. I just said, oh, you know, or Coalia suffer for no, or my fruit sono. Cacrebia no ada, Cacrebia no ada. Oh, say, I will look for Cacrebia no madam. It's you know, Yamfa and Nam, any protection, and many pa. Uko baby no be ma when na maria. One say also sundaye. Inka na uko ye no. Okra no ompe. Adna ko ye okra na chiro se ompe. E tormentew. Ene emma wo niema nye yida.
don't say bow near Matugu. A bow near Matugu. Said you now what's a first, no. On Tissa. It is a near man, a woho. You were dear, we yam. How a cran. A solid chiao cran. San near money a day, a woho. Intinya di nyina no anu gina ya da bia me ka se obi ye protection amawa e te so check obi o spiritual portal no onipa no oni ania ontimi miye portal no sa na ya na ye den etie nti ye ka protection enye nam a wo kɔwe e ne kire se wo kɔ ben wo ho na ntwinam ne de protection na ntwinam aw e se die maba ye mama kwa aba sa. Yeah, I know what to say. If I say you, Papa, now swear. But say ya do my daughter, my young wording, papa. Yeah. Okay. Yeah. Prophet, good. Idea. You just say you who. Oh, what was that? Ya young prophobi 90 men. So tiasie. Ya ba woman na. So tiasie. On the normal na. Omo na so da. Sir. Good evening. Apom to say. Skinny bean. Yes. Now me baby sass. Never the say no wakofa yiri phone we baby sass mu. So tiasie. And you might be what say a hanomon. Ya cross examination. And you know, untimi me ye fracadam pia. Ye near be. So yes, and ye daily guide or channel person where ye daily guide or channel ye bad newspaper. It's a warrior prophet in a newspaper ye can kind of Ghana. And to do warrior said to do near Ojo. Sam, at the Janenam, the Janesha on that skinny at you. Oh, media Janem to Tugupa. Can you skinny at you, Yanko? One time now, I'll quit you at the Macomity. Okay. Yeah, Brandy, I don't know what they are. Sir, no, yes, uncle for now almost any man at the door must be. Bansre, me patch will be here. And Eddie by the Bussian, dear, what the question about papa and Tomana so for Nako for more tone, saying it here. Okay. Yeah, we are Bussian, dear father. Leather up. Yeah, Bansre, and only a fellow Bansre. Now, a title for me. Madame for no coffee. Okay. Okay. Yo. Enti ye ka protection na. Enti ne untimi emfa. Mommy, is that done with the app? Hey, incha anko tabe na aba afidie ne so no. Te say skinny entomen obe de akase bibi hiem bibi anim eye ntoma keke o say you think Gaza say promotion promotion mo beto bi Gaza beto bi ana promotion me pato china me ba number 1 radio me fa hia wo beto Sir, bueno, Emma will try to do. Me patch away a promotion, ye and theater so 5,000. Say 5,000 per why? Patch on one, I send it, me patch on one a better. Papa, good evening. Oh, Rosemary Sobeto. Oh, Rosemary Sobeto. Who be Sanebo? Me wakala ba koso wa how.
Rosemary. Me green color. Me patcho any me will go to her. That's me purple. No purple, you purple in black. What's so you're bad. And then the better was in it. Totias and a young tomano. Yan near the two was in it. Totias. Wa prepare where you know is Simono. Etino. A mana. Mokoton tomano. And Toma. Yeduguya sene Emma inya sheep keke. And Toma to me be a nim. To me woman ka abuchi fuo. Ena ye. Me pato say na oma yeno. Ena omoton. Uko okanshia. Eye 20 cedis. Uko asofo no mo ho a eye 5,000. Na eneno ye promotion. Rose. Papa. Promotion. Entino. Osofu biya na oton toma onye papa. Entoma yentom menipa. Entoma. Odifuo biya sunsun sorry difuo biya oton toma no oye fake. Entoma yenton toma emenipa. Enti emana makoto to sa entoma no e wasofo ho ato masene no. Eyowo na ware efe na ware munya bita. Eti enton ema wasofo enton toma ema nanka wasofo de uton toma osofo ton toma maw na de to wasene a edani musuo ohaw kwananna ene brew aguma bebira ware ama ema bebiri enne omunya kunu omadane akwasampafo ema bebira dane lesbian because of entoma wing. Ema bibiri adane lesbian because of entoma wing. Ema sofwo bi anton toma ma won ton da na sunsum sorry yen ton toma sunsum sorry sofwo bi obeton toma maun eye forget no de yo sunsum sorry sofwo biara obeton toma e dia mawo no eye forget ena wode yo etom betina radio station so on betina TikTok eye promotion ya tete so eye promotion na me pa chew o tun darga ya kan darga o to agbalagba sunsum sore yenko enko ton toma e wo sunsum sore se wo sofu bi pese wo diu se wa brabo etu suku saria anu oton toma maw eti amanfo na munum kurunya problem na mokọ ne ho no aton toma maw unu kurunya problem na akọ ne ho no aton toma maw unu kurunya problem na akọ ne ho no aton toma mawa obre usunsum ase odu shekeji musi obediu ase wa brabo enti sunsum so de sofo bi obeton toma maw no oye kwase ampeni jimifuo wo se wa brabo entoma yenton emenipa obanka sa no koto ne ntoma na wasina no de ato na sene enti osofu bi obeyi ntoma ese to o cheba ye de to wase be ye de to ubenya kun ene ememam ketachie nyinara eto ntoma de to o masene yenya mema eto ntoma de to amasene se entoma na ye odi to asene no ebema okote ayede ubenya manfo yerenom ene o madama o ama usika ene mema nyinara eto ntoma de yede de to asene yemma yeni na ho wate na brabo na ye bo no obra wo hwen eyoko hwe ene mema katachie nyina eto ntoma de to amasene in the name of say me to ntoma na me ne amanfo akoda ena wo mama misika mesra wo me ton toma obi bia wo ye be ma wo be pene ama sofo kwase yampani biara e de ntoma to wasene no wagimi ye meyani na ho
enu no omo fa so di ma no beton toma beji abia ko ohoro wase na wase be ye de me pa cho wato uko Accra wato post office Accra post office old post office na ye fe ba bi wato eho na difo no kototo se ne man eho ena omo kototo se ne man eho na difo no omo kototo se ne man odifo bi ani wa otontoma me ye ko sunsun sore eko sunsun sore no ye hu sunsun sore difo bia na obeton da me say ye ko sunsun sore no ye hu sunsun sore difo bi obeton toma e de to maasene ye hu sunsun sore difo bia da na ose nipa ye ko sunsun sore ya fa bento anko da anko sa obi yiri mebutu mi so na me nsan ani e chiri bento obi yiri emebutu mi so na me nsan ye ko sunsun sore ya nsada na obi di achiri onye onu die o toma okoda lo de nu onye onu die o what say what da mana so ti asie Aban Pacho, more question. ya me meet you Aban Pacho, I may be say, you were natural haban be or obey media family planning without to be FIFA. Yeah, when your friends I didn't kruma ne seed no I didn't kruma seed no any of the yes adian I didn't kruma seed no any of the yes adian I didn't kruma seed no me mania and my own we be my kwano me mena and my low sperm count sana didn't kruma seed in the year then etie yeah into penny seed my next one okay to say Abofrana winya code and out of code a Johnny say okay what do you want to do yeah meet you Obenya severe code okay na code ne be koye no ejano say oda na onwam nkro no okay yeah enti no bepe I can toss ya haban na wo dia son why what the sona sa we na o ye ni nyina ebejai ne pe clubs egu nsuom na efa mane ennom why be patcher okay that's mama yeah enti no sunsun sore ye nton entoma ena entoma ye mfanye protection me nipa so ti asie obi wo question bi bisa bi man na obi wo question bi bisa pacho wo question bi bisa na odi ayadan odi abana waba abebisa so ti asie hello nana yawo nana kosi sen ntino entoma no ye nya dan ya tuntum sori adi for ye ntontoma ntino tuntum sori ni bi a wonti ase ne konikowu ne kokotopum ne kwahyew ho santie wa wonti ase ne kowu kotopum kwahyew ho ye bie nipani ama nipa hunu nokore wo hwe soso no ye nto sebe onipa bia no esese hunu nokore gira nokore so ka nokore ne ngu anim ase ka nokore ne yenton ka nokore ne ensori ntiawo ka nokore obaga waya so ti ase ensuro bia wo Ghana ha dabi Ghana na nyobi ade sunsun sore sunsun enyobi bonafide property sunsun sore nyobi bonafide property ena nye sunsun sore enyobi ane be kire ne tite sunsun abawo so no anya osofu bi o kire se sunsun na oba onye sen me pa cho na ohwe nyame nkrofo so ana wo na ohwe nyame enkrofo so ana hwe onipa bia wo no mama woni na ho enkyerase mo bi mfa ne honhom nka wo nhyɛ da
sorry ani ya mantimi nya dai enane adomo ne ba fa ya dwuma du obekira wo no enka nhye enka se nipa ka sentime me tumi pu me hu ahye punum me say David bekum Goliath Emma boje ne so eye so ya ka hu ofa hu ani bere. Good evening. Good evening. Evening. Pacho, person be sa question be. And now men na ma above 14 times when I'm got to so for you say we obi adom wo so nje se udi nkruma na udi nkruma wa adom teko. Oye kwasi ampani nkruma woni benefit nkruma nya. Nkruma emma nkruma prevent cancer if nipa mo edin system. Nkruma wo pressure na twetwa nkruma gu nsuo na wonom a reduce pressure. Nkruma ma wo skin ye fe. Nkruma ema wo skin ye fe. Nkruma kitatumi. On say about wa adom teko. Wa waboa oye kwasia wa jimi. So ti asie. Mate. An kwasia fo no muntie wo mu. Obi wo no ma woni mo de. Unim benefit a nkruma edi manipa. Unim benefit a nkruma di manipa. So bi wo heart attack krompa onum nkruma hu nsu a gugu benefit a okru edi manipa. So ti asie gugu benefit a nkruma edi manipa dua no. Gugu benefit a nkruma edi manipa dua no. Enti no emma wo bibia na ada nkruma kitatumi ene nkruma so kita power and authority. Se wo ya modin duro krempo na ya di nkruma ka haban ne ho. Wo ya modin duro a ya di nkruma ka haban ne ho. Nkruma kitatumi ese kita power. Enti nkruma de emma obi anada se nkruma nye. Mate papa. Okay. Yeah, me patch next question. Hello, Papa. Pacho, good evening. Good evening. Pacho, Tomano almost saying the same 2 and I said 3. Like even number and I said be odd number. Because sometimes the people get your call number and I said be odd number. Because sometimes the so get your call number and I said be odd number. Because sometimes the and I say me to me send 3 and I say any number be me to me there to akwalanis. Then why you Bluetooth in me? Yes or no? There to do Bluetooth in me. Yeah, no, yes, I connect to window do mono. Now I'm connecting me no. Yeah, mammy patcho man, two di any ye and no me patcho casana minty any ye why. Pacho, maybe said no tomano. Yeah, also call suffer you ho. Like that. And I suffer necessary. I know. I can't try me say me fa I mean pa tomambra. And or bomb pay goose no can say me de so me money waste and I say me am waste. My men yanu 2 me yanu odd number to say 3 5 7. Now me yanu 2 and I say 4. Now say me spirit be Mommy and Toma and fast spirit be ho. And Toma good evening, Mammy Pacho me bo and Toma and fast spirit be ho. And Toma ya normal dear. And fat to me be ho. Na me kwa sorry. Emfa ho. Emfa ho. Asori na me call ye. Na me ntoma ekoye den. And ye wawu. Entoma ma me yanya kwankyere mu so. Yanya kwankyere mu ye ntoma so. Me ka no kora kyere wo. Abia bi wo no ma ba koye no. Na koda ne bosoma bedi wachi. Na koda ne sasa bedi wachi. Entoma kora ne nu kwa so obi hunu. Anyama bi wo no mo a oya ebetimi di problem aye den abrew entoma eniwu kwanse obi kura nhunu na koto ntoma koma wodifuo eso onhyira soma o ne fato o masene
Hey, that bio. And the problem every nipa brabo pa. And the problem every nipa abrabo. To nipa bia wo ho no mo a esese wo ma wani ye den eda ho. So the asie. Okay, Mati mami, nyame nhyira. Na wo odifuo bia kono mo mpa ye ma wo. Na entoma no unim de oye gu mu, unim ade ode hye mu, unim tumi a ode hye mu. So the asie. Entoma die aya na ede nsem ye den eba odifuo de auto ya so cleanse ho na entoma ne da wasene a oh ya break ya sorry kakra enti nyame ya dom wa next month yeah oh na asram yali a wo sia no entoma ma me ne fanto na sene ebe ye den oh awe ahaban wo di ahaban wo asram yali ye de entoma etu ma me asene oh say sani ma no mo de faso no mo ne wada I want the fast and the water. A yadia moye. Or the intomane to us, or the intomane to us, my main friend to soon. Maybe be son. So the last no, Mamma never said, Tetragrammaton and Tetragrammaton means son. What is the meaning of Tetragrammaton? Tetragrammaton means the secret name of God. No, the Akobo Castle, and Utrum. And for how medal? Tayana to the beer, ye yaquanchre, Emma quanchen or how, any musuo. Ebreye Musia enti enyum yeba Papa me pacha good evening. Good evening mami apom ti saying Yankopon adumo papa pacha me masemi na bibisa na maami bi wokofo dua na oje awo na okọ oye sofo maami awo yo sofo maami na oje awo ti sa onyem na okọ ho a ode Bible quotation bi na ode ahoma cheche na ode ato wasene sebeya asena manase bibia nya wo ba npa so pese bisa se no so papa na se musuo Bible yeti ede to obi asene nyame asem no yeti de kwato obi asene musuo last time bi mami bi si sofo bi ti Psalm 23 di rame twe Psalm 23 Papa my network rough na me cop. So the asie was saying so for biti Psalm 23 no the ura na twa say obenya ware saade we ye Bible yeti di ura ni passe yenti Bible nyame asem usunsun ma ye de Yesu na nka so oba ye no kra wan tete Bible mu yo enti to da bia oba ya kwala abone ya onti ase oba de no nkobo wi boys ya onti ase oba da ne adwaman boni ya onti ase oba da ne lesbian na onti ase aya ne free o aya na ifridi ye den ifri last mama bi was saying so for the Psalm 23 no di ura na se ye den Emma mama money na ho abusia mama ye just 2 minutes ya basisi ya hello Papa. Yes. Pachola, my last question. My person me busa say. Eba the sign a wo akwala otuminya asram. Asram ye de ye. Ya, obi bia na ye obi a wo de ye o. Asram ye haban. Omo tse no ma posa no mo de aye o mani. Enti ohunu a otimi de yakwala no. Ana ba bia wawo no owo area mu ho a otimi de ye no. Sana asram ya ye de etie. Lockdown, we should feel me free from the hospital. Yeah. To me, we are now. We can't tackle any answer. Most not meaning not the bank.
And then I copy a na oye kete because asram yewa wo ye kete onidi na wo osu ni na fru ye kese yes eno de na yasram e na aye no nitimi si no ebi ho no mo a obi oje wa wo asram betimi di aye hospital wa obi wa asram akwala no chi a asram is it transferable to say the ma wa akwala no ma treating the wi na masa wu ne chi no asram no betumi aba akwala no so ana so onipa ko de ye wo around no betimi di aye no eno de emfa ho. Oh, yeah, sir. Hello, Papa. Yes. Papa, good evening. Good evening, mommy. Me owa me nsomya me henesa me titia na ye crew Moses ka eba me sana so bia promise me so bebre me sika no me ti me nsem sa na ye crew afa nipa no all of a sudden na disappointment aba. Yeah. I pacho. Okay. Yeah, and no bepe garlic. Obepe garlic. Now what over beda? Why you be beda when you say one for one sound so she mono. Now why yam garlic in it? Now they are srawon sem. Yeah, the bay 3 days. I idea you soon suma dear, and maybe say a one dear, this will copy cocoa drew enum. You soon suma de no the garlic in ya maybe ibu ana ye honam ma de ibu ana koku na eyew ikokoko timi firi ni pansam yes ade yes happiness kana show skita man na show mensem yeah intino ya garlic in de no why okay yes about good evening yes obi wani otimi de yam ana so otini niam na dwo de sensen wa obetimi de aye no obe wo akra no okay o wasram ne da o da yi ni ho edidi abo nti obetimi de asram aye no asram de ye common okay sanity am person me bisa say e kwan ben so ana wo ban nyama obetimi abɔ ne ho ban ene se okɔ hospital obetimi abɔ ne ho ban o ba fia obetimi abɔ ne ho ban na obi emphasize yare no ensai neba yeah utimi di sunsuma se gu nsuma na se odi aba egu nsuom na odi adware to wo akwala ne pe no odi aba tunsum na odi adware no ana ba kopa dane dry one ni bi na odi atu nsuom di adware on se titi mi nkra omo wo a omu twa dane ada no mo de nwira abom odi aba kwala ne nsa se bi obi kitani boni ya ontimi fa me dane akwala no sana ya neti. Okay, and maybe we continue maybe the maybe done so let's say I don't know that we need GDU. I'm not here, but what means we can fast and be born was already them. We need GDU. Wouldn't say obi to bedin cry or near my sister or Yama Colana and what to a colani. Yeah, obi to a coladinia. As I say, you were near my yes, to cry be man. O to a coladinia, you were near man. Oh, ye, and son what to a colani. Because you to a coladi and a colania shebre. Shebre, you know assassin, so and crabby a different sort. And until Yami a shebre as a sanfo, but on young crabby as a safo. Kaiman will be war, a dear assassin, a yama colana answer. Answer near to a colana day, 18, 20 years here. Will be war, there were dear assassin, a yama colano.
anadwe ye bubu adaban e yakofo enti ye bubu adaban akoyanim so te ase ai ye bubu adaban akoyanim Susum sorry no. Hello. 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 Yeah, I think so. Oh, Papa, it's you. Hello, Papa. Yes, me too. And then my first time, my balance. So, Martin, mommy. if I told me what question me be say, say, also die. Na, as a time be a baby will take crema so. What when you say baby will take crema so, I didn't know say, some would take it until so yeah, I didn't feel the crema so. And so, ma, who you so take crema so now what? As a watching, wow. Yeah, I see a chile say. If you hold no one say you take them and we see ahoden any tumi. Hello. Away you take them so. Papa ma carry on pacho. Yeah. We see ahoden any tumi. Away you take them so. The new one say was so die. Now mu say bibi taro take them and so. Now watch. It means, you know, ye do muja because ye take a man, you can say be tada take a maso, and my way then, a show take a mano. Because ye take a makita too, it is our power and authority. It's not dear, say, Okasa, and money ya honomono, and timin ya ho, and you need spiritual prayers, say, I dare be a butu take a maso. I dra na jua na saade ni we di esie ni because eno okra ni di esie so e be na bibi no okra ni di esie because ye da ye kra ni pie anadua ye da no okra ni pie ko gina home anadua ya da no na okra no wa pie ni wa ko gina home entiade bi okra ni be face no obeka kire ni padua no e ma ni padua no so so ade se na e koso enti sorry enti nyame oni ye kasa e fada yesum sana ya na ye den etie yo papa nyame nshira o acha ka me question ba ko okay misra wo na sebe oba efi muda yeah na akola no nya ba ko ye mfa nse bia o nkola be ye enan ana me ensa na se ba ko efi muda den na mpacho utumi ye yeah ese se woti adede nkruma woti adede nkruma
na odi any prekese any garlic na odi dware omo maka no se oma brichie na ebo wo no ebi nya dan emmo wo bi won pa kwama so no atin so oni tu ne wana na oyi na fish se brichie na ebo wo no oma ebi nya dan emmo wo biem so ti asie nti sana ya na wo be ye dan wo be ye why eno die se omo obi o country ben US. Okay. Nti I think so say US no onye obi a oba na so ebetimi ati bi ne dia email you. I think say express ne jama 3 days no nsaka. Na why? I'll tell you, I am a fro. Matchman na menka ho so. Why? Okay. Ya me number no ko buy you why wo honom na wa frɛ. Why? Okay, I'm missing shop. Major so, mammy. Papa, by Joe, Message, and then the first time you trim in a mini airport also. Okay. Usually when we do a trim, but I just love the way your teachings near idea, and I'm saying, oh, let me hold on and listen to near all canoe. And then. Papa Chambo question kakra me tai so dai I can bosu bia ebe wu no me so dai fa mo fra ho sa okay yeah any kind so no e ya dia wo ma I show you me one ma okay me one ba ma worry like me won yet with me go okay Emma yeah entino o sundaye ehu enkwala no e kire o kra na ma o signal no said there is problem so that obi a wonwo e na wo sundaye ohu nkwala it means no wo ma bi wo sunsum nti do na dwa ohu wo nti se wo tu saade no ho anamo because obi a wonwo no e na ya na omo soso saada ye no. Yeah, intimacy. So I say hospital said then quite a brain or fem. Yeah, intino a mouse signal. So the once I am a many castle by yen nipanon yen yagin fire dream coso. Unipebia home to Unipebia who was spirit and our body. And yama me and son any day he would nipem. Nti bi wonu okra na segna body no esa bi sei na eya den e koso nti no ese se sorry na it means no honhom bi na wo ma edi esie yeah okay matemami na me show then I meeting ya for me yeah nti me pa cho obefa me number no na ofre me a ma kire wa me hwem na ma kire wa namon a obetu why Matimame, Nyamishra, why? Next person. Good evening. Okay, me Pachoma, drop your white. Okay. It's you. But say you don't matter, Mammy, who are dimpa na dream. I'm saying, let me show you my first time. Hey, and your first latest. So, yes, and go for your king guy. Graphic, monkey can have one in wine. Young cock. Footballer. Okay. I'm an boy. Wait, when you go so more, baby, now. I said, on the channel, one I saw on one, so I said, on shut down things of a boy. Yeah. Now it means so young, Sonoma. And Sonoma be a here spiritual backer. Because if you are Busiana, who feel monocodum for Sadi, any bin only first person, I be a dominant torso. Now, Baba Yan Sonoma. Intel Sonoma be a here spiritual backer. I'll be back. A man near Metinia Yedden at 2 years. A man. Obi all no more. Oh, Yan Sonoma. Neso wo kwa na ye twe sign. Ebu e embago. Eyade ewobusunyum. So you need a spiritual backer
on cleanse on protect na nneɛma ntimi o career na wo de baaye no anasa wo gift na wo de baaye no ntimi nwie pɛye na wo so ntimi nsɔse di wabrabom bye Wampacho na location one. Ya wo chichamante. Yeah, after Nsawam. Okay, and you know what you ask. Adesso. Oh, and you're obeying. Yes. Obeying. My follows, but another first on my journey life. Okay, Martin. Abdulman Command Count. Martin. Yes. Hello, Papa. Yes, Mommy, meet you. So I told maybe some question about Tamil. Yeah. Maybe I bet me see aside spiritual benefits, no. I'm a person who says, "Dear important, I met to meditate Tamil. I hear you." Yeah, what to be blending no. A boa kuma, a sign painkiller. Which me the Garrett. Okay. Sir. Okay. What's your answer? Papa Mpacho, maybe some question be your friend said to say, well, Busham won't. Now, I was sending you now who says, so the who is sick and if you was sick. I was sending you now who was come so wow, the one who say, who is sick and no. Then I'll be a woman who said, we are normal. Because we'll be a casa who is sick and is who are the one who said, who is sick and yeah. Now it's me, you know. A dear would sika by but a reflect it in the pa. But would you obi wo ho no mo asa no doma nkoma ye no wodu baabi obi anim se waye yie e reflect chire nipa e kire wo se onyame obo yie na eniema bi ena ntimi ntuto yie ma wo sana ya netie to bi wo no mu a okobo besia kura na yemfa ma no okupesi ko baabi kura yemfa ma no yenim so wo bi deda saa no onyame aye wo enti ne saa ne se wo sori wo sunsun oniema bia kachire ase se wo sori je wade ye saa na ya neti why okay hello yeah me pacho yeti o me pacho me pese me bisa say who was spiritual marriage yeah yeah. Onipa bia na owo sunsuma ware en ohunu one o da obi no beda obi ono ma wo beda no na wo ho ayeden asen sa niema we ni di adanse ese o sunsuma ware ye en obi wo no mu a ba bia nipa nyina ekọ etwam no obi won na ntintan akroso no anipa nyane na mo nyonko ano nam ho sa niema we ni dedi se o sunsun maware sa ne tie ene sa papa me kra me ni sunsun maware ene agena oja for yisu ma mi o yes obo wadwen kese yeah enti obi a wo sunsun maware wonim obi bia wo sunsun maware bia wonim obi bia wo sunsun maware wo hunu adene no beda adene kasa kire wo hunu enti no nitimi se wo no woni bi but ya won say obi wo no mu a wo ko asofofo ne ho no mo pese wo mu diwa eye format o mo de ball e say o spiritual marriage no enti no oh mama spams nko ho e ko ho a e betwa ene ni kia omo de we ma akokofo sana ya na omo yeden omo eyen omo yusuki no omo de ayeden omo de awe obi wo spiritual marriage o spiritual marriage ne nko de metima break ama spirit bi di wachi wa wale o ebi wo no mo o tibi ka so ba ware o e wo honhum mu mama wata ware o e wo honhum mu na obi a o spiritual marriage mama yedi no
obi bia wo spiritual marriage a wakọ sofo wo say me was spiritual marriage break mami no ye di no Yesa. One will say, Onipa be a spiritual marriage bia no, Okanko di for no so don hokano. Because a home fan. And you would di for no e wo bia na wo transfer mani pakono. So tiasie. Ebia aba ye ahoho. Or spiritual marriage. Untimi mfa no. Emma nye den enye yie enti obi was spiritual marriage ya wo difo no ye men nipa kokora o man gap sana ya na ye den etie because no obi a o yare no me be fa yare no no way enye juma sana ya na tie. And papa, me pacho akabako. Bako na so. And no dear near me experience. Me experiences are in reality. Okay. It's me meeting Crawford. If you want one sempa, me say so be only no share. And I say young boy can't be appointing me pay me that. Remember me nimbia you bia or dinner. And so beginning no, you may be fire. So later on. Abibia started a basa. If I'm not friend of car on fire, obey the near Mawa, but I will go no more boys have any Panacasa sign. Any ban hustle. Yeah, a to be a barlock. A be also a setback spirit. Uko with Nimua, not the Uko with chi. Barlock could do a chia, Upa be a winner in them. So yasi and a barlock in free baby which mean will be a quad of my barlock. They say a ye see or no one die or my barlock. Mammy Aquili. So yasi Mammy Aquilis or no one die or my barlock. Because you know one multiple of women are that. Sex is not a pleasure, sex is covenant. Sex is yapam. It will be no yes sex ya or no yapam a exchange of spirit. And we say no, you need cleansing, 7 days cleansing to cleanse sukusareno. Any agbalagba no, because sukusare na agbalagba ehie mu a edani etudu sanity. Yeah. Yeah. So cleansing. I think so. Say baby, I want ubenya nyenya nyamidua. Nunum hwe achampon. Ye de tete honhom ene enipa ntem. Ye de achampon etete honhom ene nipa ntem. Sana achampon tie. Ye de separate spirit and human being. Sana achampon etumi no etie. Ye de tete nipa ntem. Enti no obepa achampon no ape garlic. No all the 6 flowers oil aka ho. Na de adware for 7 days. No revival so ne back. No we are oba ko pe Zamzam water. Now I know. Because no I cleanse it out no, as o cleanse it in. Sana ya ne eti. Ntino. Mati. 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 And now say, Obibia will pay favor. Unya rose water. Yeah. That's what of apostles. Okay, so Mama Nyamisha. Unya rose water. Which made the uhuru wenim for favor. And now saying, who assassin be do it, you know. Unya udiaba.
odi aba no oyo oba na okwayi akwele arrow enti no obepe eyi odi aba 9 unya odi aba 9 obi bia na sofo bi ne wada no mo amutie mi asofo no edi mu no esirem akwankyire mu nkoye bi na mo mpa mo sasa no enye sa ebe hab eno no ope odi aba 9 na wosoki usoki a obepe Bintu Sudan oil ana colon anasi oud colon na odi agunsuom na odi ayedai odi agare na eniye matimi ayedai adane amaw sanity. Good evening apom tisaying basa yi adoma dawro ma me ho odempa meku ana nsen de meku amasokura wakwele Papa Because I think and that show is the show that study at the people about say good. I so Madaba could be Sabia Sabia. First time, but I saw yes, second one as a year one. Yeah. First one I need, second one. Yeah, niti me delay and spirit ya den eduachi. So tiasi entine se obompa ye fasade ye no. Okay. So tiasi bi wa delay and spirit ene eduachi na ye osade no. E so bompa ye e fasade ye no. Na ope open my way colon. Na de agunsu mu de gare. All right. Okay. Yeah. Yeah, the shop on na yakohonom. Na nyeme bu obi ni akwotren. Good evening, mami akwele. Akwele na say ye hu ache. E why you busy? Papa na pressure dey ma me dey man dey. Me dey oduma. Me sie ne ntwe ama wo. Sa. Oh. Matsi munsie ma ye why. Munsie mo. Sa. Papa na person this question. Also, on church, you say sex is a covenant. Yeah. It's be besides say, if so when you be at na say moon you be your man still na covenant to go to one. Yes. Be me bia won ni beda. Ukita na spirit. E ko ni hu nsuo ko wo ho. Nti papa mpacho be dey twem. Yeah, I know na make cleansing no. You need to cleanse yourself. So the year, obi break you virgin crown and no pam, only no covenant, only no mujafra. Sani mani nyina wo ho. Okay. Enu ntina ya na da bia metumu fo se, obi ye sunsum nipa e ma ne mfa ne ho nka ho. Ode ne ho ka na wa anware wa haw. Wa jo lock afi wonsem. Ena emani bi wo ho no mo ye nsonoma. Emani bi wo mo multiply ade. Entaya na difo ne hunu. Oba bi wo no ma o multiply ade. Oba bi okita favor. Te se Esther. Baby ye nwura no. Esther timi wura ho. Ento mo hunu sa ade na obedada no wada no yi. Choti yase. Oba so so tumi nyina no aya wase ne wo. No yi afiri ho. So be say me niam esai ba no ko ba me so me hu me ho ano na oya wo saade ne soso a na wa ye basa eto de bia uko chin na brabo ni bitiwa na wa say fro back because no okita wo niam sa na ya na ye den etie. Papa, because minimum be a akwele catcher and says so one warina. Obi up till now. Look, a boyfriend cry when you be. Yes. When we say you were sukusari for guests wo and you were agbalagba for guests wo agbalagba for guests in the or the yewa no no to me no ono na duane a wo pe eye sex eno no emani nya tumi eno emani nya power ewom
And Agbalagba ye toa. Mammy, on also ye din said ding. A be foul cell rapture. Sana yan not so ye ding. Etie. In general, or the yawa. The moment or the ayawo no. Uni saying, I just say we somewhere conata. And Agbalagba or the yawa, who are banning a wootia. We are Madame Otuya. Agbalagba no ayom de ye ma sika fo ma no ma wale na mu kunu wo sika no na wo twini kunu sika e de brewom sa na ya netie because papa sister we no ye fe pa because after Saturday ni see day in and day out or ye basa de bia no I can dance. Yes and no na wa won say obi hu oba bi no atetia pansam wa yes